TV Badwam so de edu so no eye Badwam kase na no pay me de ebron sam no ne etodwa wo mu bi ya wo betini akosomo sutade no aya bia menne adehye bi ba bia odo wonti beto aya asamo no na ate de wo musuro se wanhwe a na mpre wanyinsan ene child labor mane muso ewo ho ye de honsam no ebebro ye bekọ yensam foforo mu na yakwa akohwe ene akosomo nsuo yi ene ho ne mane yi empanifo anasa pomudi adwumayefo enso ehwe kwan ombefa so no wosi nyarwa ahodo nso anokwan sansam no ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase wo hwe me live wo Go TV channel 119 DSTV channel near 280 and afa YouTube Adom TV tube say Facebook nso na kwa Facebook/Adom TV extra midin de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den sam ni nchiremu ankasa etie Ghana National Association of Teachers isro se wanhwe a ensunyire ya abeto ye busua na enuanom a ewo akosomo ne mpotamu ana se fragmentamu no edempe wanyinsan ene child labor so ebeba so ewo ho Adom TV kase etwaso bia ya kwa kodui ema ye ntwen ema ade no embru yenso anse ya kase kwa ko declare state of emergency if for nothing at all medical can say all the factors of production no ni nyina e wo nsuo no inteni me ye o share the emergency powers of the state na particularly what president on one of them is disasters na o share disaster na asi on mo na enya asem ketwa inteni me ye ke ye declare state of emergency a ka beboa na yetumi mobilize resources in the school aspect no say answer anu tema emayo ewo no ansa na ebe ka say ebe go ye nioma nsuo no be ko na mofra na bi anyonyim teenage pregnancy who hwe mbra ye nya sa covid na mbra ye free covid mu pie ye no na emayo ne bebre anyam emayo ne bebre anyam enu nchi no ade bia ese ye hye no so edoso bia mu se emema na imofra ketekecha omo ye mema no ombeko cha labor omko chinam ene kika ho na wango mo JHS3 no exambe no mko akotro teacher ni na obechira wade na nsuo ni bibia eko enti situation e wo ho no se sie no sebi ta frate bebi omo ja omo 9 fa bibia askata nsuo be na ombe no ene kika ho enche no ye ka se enimani mi esi ye hu bibi na niam e betumi aye ne se we declare some state of emergency na resources e hia no na etumi bi akọ march no na me be na otwe ko ne wie ne de emo aye wo ema etitu achechefo mu wo hono mo no ebeda Director General ya Ghana Health Service ano ye Dr. Patrick Kumabuaje nene warumu so aye temporary health emergency centers wo schools ene emiahodo bi wo from montam no emu fi se apomudi atan ye na wo mpotamu ho no asokora ro nsuo afa edeko Adom TV etwaso na a response no the team or emergency operating center we meet every day na enye sin kwan na adwuma ene na admo for any other people bi na ye adwuma nti almost set apparel facilities are temporary sites on metimi akọ ama ahwe om hospital so e ben ho no so ne makasa mo so AGB ho bi ho kra na or say a transfer ni maybe free facility bi akoba bi sebe ya nsuo no ensay no yeah mom so nsuo no so through other support no make sure so nsuo mo no clean yeah so not move on so the mobile toilets abaho sebe ya ometimi aboana yentimi en contaminate nsuo ene mama ya foforo bi amba so far there enro mu hie nyina yenya se bi ebi so shortage bi aba so a ye wo kwan abefa so abetimi a respond other regions no the enro akwa come on we no say via so abeche enro a ye so the ema mo mu hia
ade ba kwa san kan say maka chiro mo say obi oba baby a send insurance card ayra no so nske bia no omo ma no omo hwe no free na omo mark omo document care no ye hunu kwan so a e be ba se ba betimi alleviate omo suffering cause a flat no go okra na oninu bi won dem ofan de bia nsuo de ko anaso wentimi amfa entini nyina ni ma ye hwe se be ekono like I can diarrhea disease into your lab test ebe ye if you so far the hunu bibia say we diarrhea bia SCC among omo area na are affected no but ye hwe ebapa ebe respond. Cape Coast Teaching Hospital and a J Benne Foundation aka won ho abom aye breast cancer screening e de ama enipa be 1500 won wasin fosu ye also e wo Rollins Park ho na e madwadefo dodo won mo eto ne ma won tri so nurse na any teacher training student e wasin fosu e na won mo e ka enipa 1500 no a enei ya hwehwe won no fu mo hwe se bia badwa bi e wo mu ana badwa na e badwa benya Adom kase etwaso me call ya no me problem kakra enti se mete ate kan se mete se mo now to mama ka bia ma hu problem ma me wo no ni aje ho pa yan go bo nsira no because me wa na manufu na asemu ka me enti wadi we ba na ma fa anya kwadwolo de aseda be ma no me wa hwere wo program no hu bia no on behalf of the constituency executive committee no yes nyame enshana na mu Owura Joseph Ejebeni echire de ehye ni nkuranti a ema wo de breast cancer screening e ba asinfosu bia ye bia no ye de ye ma me nom ne enua mai e na hyase because ye hu se omo na omo hwefie omo so omo kita bibia mu a e konkan enti ne ya hyase se bibia ye bia no ye de enua no ma ne ye ma me nom e be hyase na we nso a ye de Adom sununku me kan aka se obehwe a apomudin ehun nsem ekonkan wo Jack Foundation nti no enuoma bebre ni aye ani ho adwuma eno ye screening over 8,000 people within our central constituency as abre nipa almost 300 and a doctor for hwe omo ayo omo eye surgery a sabio omo na omo hu ade me no kasa sesi ayi omutumi hu ade enti apomudin de Jack Foundation ye nuanom a yakan eti abom ye ntoto na sekra afreda mo de amane boyi efra sinfosu ene bradom kase Director General ya Wadagana Health Service ano Dr. Patrick Kumabwaje se enei ma be 24,000 no emu ohamunchemu aduru no 20% de ya wo mo record ye 2020 no mu no kokram ya de ye to enufuo mu no eno na wosoro wo mu pa na se ede ne be consider do no so no nipa be ana ohamunchemu be aduru no 50% eno so eye bia na aduru a na esemu edene oni Adom kase atwaso o hwe cancer se ba nyina mu be 20% de na breast cancer enti ya de a o se onya edi eba ho im se Ghana so eko na kanene no kanene na nke ka se mpanifo nkwa na ye but na nyina ehunu se obo okra onyine pie na nyina ba enti ne ye ne se ekwan be na abefa so a obetimi abo ho ban esen sanom secretary nom na me bebebo ha etimi manaba obetimi esi ho kwan enim sense se uhunu ntem so a eduro ho surgery ho abetimi abo ho kwan na mum wotwen ema no duro mre bia na afi de etu a Jonesem ene epese se bakra no a na otimi hunu ntem a etimi bo ho ban. Dr. Efuakome eye programs manager Emma non-communicable diseases se Ghana Health Service de kasa yemu en watu Emma wonum enya yare bi nyina fo se Yemani bebre so ho a yenya ka trend se wanya breast cancer na che se ehu aba beto ne so unfortunately okofie so obi si obra na mesa ama wo hospital so dey say be treatment for 6 months nti ohwe na so hu se bia sika krona obespende odi aba hospital na ene ade na menkope emwa wo baby foforo na wajai treatment no ntafi obeba no na yare na jensem unfortunately some crofo no bebre wo ho a omunyo nkwa
because yare no so ko na or sign ba ase wo try so be ku aboa bi na wantimi enku no or attack with greater force inti ye bebo ho the road yesre nyame adom ama se yetimi enhu se yare we na wo hwa fa wedro ni nyina free fitiase ko do end sani e ba betimi etu yare na se nyina ediama Ekuo bi akobo won sesen wo Bok Oil Storage and Transportation Company ya Bok na wo masem yetia e wo se atentene ne anase prepare no kwaridie eda die wo adwuma na wo yemu kuo no wo frɛ wo ho New Ghana Social Justice Forum na wo masem ene se sika ya Bok adwuma kuo no sika bi ne kwan ya omofa so edi sika ne ya adwuma no omobo anyoso mobile phone ho nsensem nti omakotena ho no mo kyerɛ mpanifo se wo se Womo hu bom mu na mrane no wo mu di yeyi bi firi ho na afei no kwan so eda di Adom TV etwaso secretary ashe corruption Ghana wo kakra na sebi na wakoye mfanse outcast corruption koso ha enti na eba ye no ye be se ewiase nyina edi adanse ye be se ye ensure president Akufo-Addo on pam all both officials on pam obiawa nipa baako anyam na me kan yo auditor general ne kan ye sir the board chairman we creating 4 companies one any companies and omo compete for a contract and winning a contract at Boast anyam na me kan ye there's one sansem we nyina mu no empanifo da boss say de worka no krabia enim the sent we be yenhwehwemu wo de nkrata ebaaye a wo be kyerɛkyerɛ sika pɔte a wo de to mobile phones ni de wo de mobile phone no eyeye Moses Mensah asem deputy managing director wo boss enchemu sei eno de emaye. As I speak, we have been to the Public Accounts Committee in Parliament, and again the point to say the board chairman created 3 companies. As far as I am concerned, the board chairman never ever participated in any bidding contract with Bost. Let alone creating 3 companies. Adishia ya womo esem debiso wo bia Westminster Western North Mountain so di ya upa mu na ne tichu no ye wo mrosho bedwani ne mensin mo krache pani no fi se mensin no kro kase anasa district capital kwan ne de ni nyina bia ne hoye ebinum ne Adom TV kase edin komu Anglo su nye sese amenu kase nsu ato wo de hwa wo to wani a nsu nko a enye mfuturo ba de ya ne ko enti nsu to mfuturo ba bra ne yebre sa ko hensem wo da uduru bale ho a e de bale ho kakra na kwan mangu da ho nso ho na DC nam de court office ya kwan nyina se o to fidi na obekwa kwa so ba ko mielu ba ro de nyina ba kwa to spare pass big ban ane nsu ewura bo de mo ya ba ko kura nya kuran fini pao kotare kakra wa ha ba rere ni nyina firi ho ye to na aduane wo kwa ho saka yo bo nsogu yeso ni bia beto aduane kra na o sha in fact na aya tete Kabi omufo a wonom ewo esam ya wone amane boni Augustin Bo a etwetwe nkomo no e de adesrede to mpanyimfo animu se te bia won kwan no ewo mu no enya kura ne senti wo meyi ema wonom krose nipa nwi na imfe ekohia na mfe adablen kwa na efra ndi ha dwen pantie sre yura vice president se no ama na donte de se ni beso pa na ble ya DC on sonte se se ni abre pa bia West district capital no isem debiso kra de na kota na kakra ho masa ba be dwini nyina san eden e de ko Midwest ye beto be bia no mama Midwest abaha makum yensa Mayento akase no so na yenko eye ensam foforo mu na FDA ne nkrabata ye won finfini mantemu na wone emaya won ton dokno fante dokno wo yamransa won finfini mantemu hie di nkomo wasre won rubber no polythene bag na wode eye won dokno nkebe ya wonyai na ho nsunsun so no do so bebre e ya pomuden so ye ba be church yamransa fo mo ye dokno
sentia en was say omode rubber efa dokuno no ansa na omania ewo insufanso bonia etumi ede breyen dokuno ayede rubber fa ho ansa na yenia no niema bi wo rubber ni mu a heat na during the boiling process no yede ma dokuno no e ma sa chemicals no ekọ dokuno ni mu enti ye ba de chre nsusuanso bɔne a etumi edeba eno na anopa ewie ya ba hase ye ba beye na ye sretiefo se ye ba ye no doknofo ne se yen na ye ba beto dokno na anase consumers ene ba beto dokno na omoji anase omopenya roba wo ho no ye sre yen jai na emfa adepa enkobreye emmeye dokron ho adwuma no nkasa emu no wakire mu se enka ye wompe se wode raba ebekekire dokron ho ansa wode asigya so nanso woni ebeto dokron no nkasa ena ye se wode raba no kekire ho a ema dokron ho ya akono nti na ama won so to aso yinizisi ankekire abedie wobetwe won ho afisa asuban no ho mbocho osisi ahaban na izi edokron what's there onu mo midi ye isi ahaban ni ndia roba but so obi bana we na roba dokron so no so on dokron also pay haban a rubber the kunu ya mo boy there ti da won mo ha wa outside no ya we there rubber ne ye haban no mo na oje nti wa edam na chi was me onu mo boy ya se there ye obo na obeka chan ye better na ye the leaves na ye afeda mo de man boy ene ya make say ga ye oman Ghana ya petroleum ya ye ton abosome miensa ensie mu no sika yenyade every more $540 million ya we no Public Interest Accountability Committee omo reporter wode aba wondwam tani ye Professor Kwame Adom from Pon and ode nsemiton central for enim wode hwe last year full year no mu a full year no nyankwa wie nti edren se yede abatoto last year hon so was che last year mienu a am say akakra na ye drew last year de no fa e form kakra de enso mo amunim say last year say de petrol bosi cost no e ma enya skapa na they say no petrol board still a osro de enso e form kakra sne last year de no enti say dem me say subiem no from January to June 30th we have 540 million US dollars. I'm say 540 million no emrano kire say enya sika no a enya kakra nanti nani nyina na issue anase utilize anase chechama ba bia ese ekono GMPC for nya 26.93%.